Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bahu metekalu si bas 2012. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. In pemudji duk pananglit si Allah subhanahu wa ta'ala tatap si iye yene hidayatan kitebi yene naupikan kitebi yene nuan kitebi si pegtipun-tipun tebi inin keteuhan we tebi inin dengan parangan in iye pegtipun-tipun inin hangkan kitebi inin petipun pitu pegge ngandauhat pahala pegedaran takale we tebi in permanin duk hadisin sali du mangurungin duk sali duk inurunganin atau akan memisahin duk pakalehin pa inde syarikani fil ajri maknanen sali siya tege pahala na akulay asal ganta kun mapakalehin subay tiya hatu aku na hisab tapakalehin so dumenwe miyaan pegbista atau akan peg-itung duen sangem miyaan tapakale ni kuhadja atau akan aku pinakalehin atau mikiurung ni hadja ini bang ini melainkan nen si pegi asal kabayaan ten kue tabisara di ilau miyaan bang niya sikite kulang-kulang kabayaan ten nge ekka bang niya isap ekka na kabayaan ten pa ekka pe manamal awe asal gayu niya baya bang iye alennen tibuukan manusia kinulangan si iyehin awe naku itulay pegge mabaya kita bi ekka aku mismo aku mabaya nga ekka si akuhin. Subedane ku tileun di bang ine kinabayaan ku maekkahin. Ada kala niya lai miyaan magguni-guni amban kaam tagyai tasabutku magpaekkahin ada kala pa indi anda. Lepende ne si kaam bang ine pag mining bilaysa in iye te ed minaksud kulega pa ini taha TV. Awe miyaan in minaksud kulay magpaekkahin amal mabaya ku ekka amalku mabaya ku ekka pahalakun mabaya ku pinaase ku Allah subhanahu wa ta'ala surga ekka kabayaanku anjari amban ien supaya magkatamba manamba in pinangurung wa Allah subhanahu wa ta'ala si kita hindi dengan parangan lagi lupa nen si miyaan himumungan sa inin asal gay itu nge kulang gamman nga ekka pegehap pepe inde paiman bibe alatain bang kawiyan magsadakka atau akan sadakkahan nu panali nu yele duk pemista nu yele bang me kulang-kulang pamaham nen au na kulang nangkan het iye me kalata nen bisan du akahante keu ilapung ne alatain bisan du dahuguan geite pikir ne mengurungin atau akan magzakatin atau akan magsadakkahin maghadiyahin pgp ini nge kulang subay bang ku me kaam makahati ana asal iya pi mian pengurung ne kapatutin zakatan ne sadakahin magsadakka maghadiyah sabab pegge iye lai si iye dui matalebisi iyehin iye ta pangurung neleng bune bang iye tetipun ne inin dumen dui para si iye kau niya miyaan maka tali atau akan maka pikir pe ini para si aku alata ini
dumain yu para siye kahagad kam urungan te kam dan buat sampol Firaun sa inge banas pangalta ne kadayane Haman sa inge kadayane Karun sa inge kadayare semua nen alata daripada sisi ke dumain malaingkan nen mian sime dembuli amban siye hem pinagbahagi-bahagian na de bang siye magtipon alatain dumain para sisiye ubos demikian nen kita bi magtipon alatain dumain itu para si kita bi malaingkan nen keu para si pamilya tebi pegge tanda nen bang kita bi mate bang kita bi mole hapadar Allah Subhanahu wa taala gani atebo tebi amman alata tebi tetipun tebi inin malaingkan nen iye tepe meli kakana induk bang ine tepe dehel luten wa ma tuqaddimu li anfusikum bang ine tepe dehel luwi para sigin hawa barandin iye dui tabo obin duk iye dui tapasika amin amban sababan ien me kalasahan sin Allah Subhanahu wa taala bakas niya taposku bang sumian dumiaan atau akan bisa na tume bulanan palabe pasal sin alata itu hatulu si mian pageku atau akan si Facebookku bangsa kaam mabaya masa-masane na pri kaam ubus komen sa kaam lai bang niya me pikiran tapa ngurung kulay miaan ga tantu newa na dukbe kalinda atau akan miaan ta ini be kaanuhan ka kacekan menjari me pungtina isi agama kue pinain leng asal gak kita ini niya mabaya nga kulang malaingkan nen kabayaan ten nga ekka na kue ku itu leng dakam ulali bang patek ka akahante ka ambang patek ka mian tegel-tegel kumisara sa ien dumen kui we me maparehengin sumegwa nen mayam kume yet sinulat bitu kau niya me lai mabaya mian atau akan ge kame kesulutan mandari hangkan pitu subay payaman ku subay basaku duk mian humali ku isa bang asal penten niya lume request sayen bagi aku kabayaan kul bang PTK meg petoo kue cutie pie pasong na keu hadja gak keu mian taselid ko me pungtinay si agama agay me ke ine nulat kam insyaallah subhanahu wa taala mian asal masih iyu subay pinayaman do awe me pungtinay si agama Islam niya mente bisaraku in sini manusiain gay mabaya kulang bang ine si yehin malaingkan nen kinabayaan nen ngaika ubus pengku si kamian in sini bang niya megguni kau niya megguni kau pe inde me kinabayaan kumaikahin we miyaan atawa inin atawa ine pelai akahante ne kaam kinabayaan kumaikka si akuhin miyaan amalku sa ien insyaallah subhanahu wa taala tabangan bisa ku isab maku duk bang pa ini sab kita bikemon inin ka amal tendi sambatan si nakura tabilai silahat kau du takale-kalebi ine guna ka bisara gane ta isep gubang ine te die literal binisanelay atau akan sinulat nen atau himumungan nen suway sa inin makna nen ine guna kabisara mengganya hinang ine isab guna ine guna kabisara mengganya hinang makna nen
subay magpaek ka amalan. Menjari aku dukkaam asal bisan ituin sasa itu magtuyo be magpaek ka sinamalan. Ubus kalau isab niya makatali amban kaam we iye pineek ka amalanin iye ne hadja painte sinalungko hapin mian mula-mula sambahayang pagzakat, paghaji atau akan ini lodaran takaleten bi awe asal pinaek kai suweda isab kalupahan te suwedu isab paek kate iye mian sinabut wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bang apabila tahinang we dembua mukmin tahinang we dembua we me kaam inin iye ien lundang panen sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dialem surgain ine tadi seranelei ahasinukum akhlaqan bang sine amban kaam maha pangaddatannen ek kala isamian sintuan ta singed si iye atau akan makabatuk si iye pegge ek katahinang ne kahapan para ilek katome sinduehin ahasinukum akhlaqan akrabukum majlisan i mian hadis le si makna ne mapun si makna ne iga tentu ta anuku ku itu le pegge ku sinambate Ustad Ridsin siniin mian gak meke peri parau sumagua nen taman tapit nekaam si aku pen Rasul sallallahu alaihi wasallam si enleu dambuli si surga bang sine amban kaam mahap pangaddatannen so bang payamte agama Islamin dumen ni hajja iye inam malanin koneksyon teruk Allah subhanahu wa ta'ala kowe me sambahayang kowe me mian me zakat le atau maghaji le atau me pagpuasa le pag koneksyon tenin tuju Allah subhanahu wa ta'ala melainkan nen bang ek pekanu ien suwehiru isab pa ekanu iye koneksyon nuduk ipun Allah subhanahu wa ta'ala hin supaya kau tehinang suntuan supaya kau kaandu-anduan ay hap manusiain bang kaandu-anduan we pagkasine kaam sa isab nali neduk mikilne pegge niya amban me manusia pag ala de pagtahala siye pag inambanan we de dunyahin duwe rubis sara manusiain tuju iya mangambanan dunyale tuju iya memoleh hapadarat Allah subhanahu wa ta'ala le in kapandakannen andu bung pinain si anu kahap niya na niya isabihan bang malaatin na pinain bahadja landu-landu ne sayen manjari kue pinain lay hap bang kita inandu-anduan subay sumian kita inandu-anduan we me pagkasiten subay hap pangaddatanten sine ilekat te magpahap pangaddatanin ga niya seddi amman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambatan derupain amban kidjut kuhibal ne amban palengan ne amban pagsaung kakay ne zaman ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge iye kalemanan we me manusia suwe si zaman te kue itu bang pedeka lagi ne me langkeo ranggoten kalemanan ne kite ge keteuhan ku bang we si leman buin Rasul sallallahu alaihi wasallam iye pe nabi pinabaw Allah subhanahu wa ta'ala hinapusan nabi iye me sawe nen magsaung kakay duk iye ge iye kelemanan buku nali ne si kahlante kue itu bang we kita kalemanan we me bangsa sine-sinehin ne amban bangsa Fatimah neke amban bangsa me bisi Abu Bakar neke bang we kita kalemanan buin Rasul sallallahu alaihi wasallam tabalik te bisarahin gaileman si iye me mian aahin manusiain hatu pegge kahap pangaddatan ne bang iye me kepeg tipun-tipun duk me sahabat nen takitenu si iye in tawadu nen in pagmariawa nen awe si hinang kahapan takitenu si iye subay iye panuhutan subay iye dehelu mga hinang kahapan lay mapagge kue itu
bang pag-compare te duk kahalam te kwe itu, kabayaan ten, lamud ko na in ginawa baran kulay, boss ko, ngot-ngot bolsa. Sinduhin magtrabaho, pegi ako ngot-ngot bolsa. Pegi in zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ye ien subay inadjian ten pabalik, duk tinali ten pabalik, bangsa inge kite kwe iyehin, dembua elew, painne, mian oras inusan kay inusanan siye, na niya na pinain ako maglapa, katawhan mo bang ina maglapain, cutipay, lu pero pag ibang peteka kayo, katawhan na bang ina paglapain. Gaya tanto tao magiyakan, sorry ni Hadja. Tilew te kamiyan kau, gaya tahatibi, pageduk ta explain ko manamba. Katawhan di bang ina paglapain, duk takalebi rui. Paglapa, yene koe me paglapa me mano koe pinin abu manalo. Pensinduhin aku ne, mian numbai ne. Pensinduhin aku ngalapa ne, pensinduhin aku ngihet saboyas paglampa. Keteuhan bike bang ine contribution sin Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu miaan. Keteuhan bang ine contribution nen. Dumain iya ngot bolsa. Dumain iya mag number 4. Sumagwa nen painne miaan magtabang tinabang kitebi. Nabisan nedja ako inebe miaan magpasong si kayulay ataw akan mag-ebutan binelalay duktahak. Maknanen niya ta contribute nila ay. Napegge in kite kahalante ko itulay lamut kun en ginawa baran kun bang petek kinabayaan kun nayak langal. Gay keteuhan no bang suse ke bang ine ataw akan ekka ke tinali kue sa pantun delem sin limihatuslu. Tawe, dong petek kay sab nguot bolsa. Amman sa baban ien in dembua pangadatan ien la itahati wete asa suwe te niya mian iya pagsong kake duk pagtulong tabang. Manjari mabaya kuien isun ku kaam amban ginhawa baran kulay amban bigi jantung ku pain bahasahin mabaya kita ni magpaek kasainin pegge makahap inin pinudji inin wa Allah subhanahu wa ta'ala da isab amban megpulak kanat kita bi da isab amban keniang ngendiik data buun sawe daa sumiguha nin kwe ne hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lay niya te contribute ne meghinang hap miyaan asal ta niya counterpart ne pain bahasahin amban ien kahap pangadatan ne sari duyan si guaan niye duk me sahabat nen damikian nen si luma sali du isab dumen isab kwe me tebiya si me kehinang iyehin teka amban paghinangan seukat ne pekkeng seukat ne ine megbusku sambatan merendehin atawanen pagibang lelagane tanto megbusku suweden de megbuskuhin atawanen ngasang pagtek kasiluma te biasa dumain subay sinabut we Aisyah radhiyallahu anha in Rasul sallallahu alaihi wasallam sali duye tahala amban luma duk tek kasiluma iye pa iem nen iye kahap nen hap oras ne maid oras ne tekka demikian nen hap du isab mian piem nen duk hap du isab katekkanen amban ien magpain Aisyah radhiyallahu anha gaype takale mian takal once takale kunotok Rasul sallallahu alaihi wasallam paasek siluma magday ne ku ngeluka lawangin duk nuglay magpakyut bepen bahasahin sabab peggein Rasulullah magpakyut beb si iye tebiya sa duk makimaap sa kusika ambisan iyan kuhe mete bisara kulay magpakyutin mian kugay taong iyakan ne kaam sa makahati
Duk Allah subhanahu wa ta'ala makahati bang ini minaksud kulay. Dumen we pasali ku in Rasul sallallahu alaihi wasallam si bahasa kolonos dumain pain mian hati undi disarakulay. Subay mian nihat jakebeng andehekun. Sai kue pinain lay bang magpahap-hap Rasul sallallahu alaihi wasallam si guaan luma si me kasawiyaan ne si me sahabat ne kian luma iya ruisab maknanen dumen pakitang tao ngajabbe bang iniakan nen bang iniakan say do takale ku isab itu ngajabbe amban ien dembuak nek maklumat tedo ko in si Abdullah ibn Abbas maka pagpain Abdullah ibn Abbas inin amban me pinakadiki na sahabat si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam duk tahati we tadi ina disaranen si tenget ien ye pagpahap mian lella si anda demikianen pagpahap anda si lella pegenia be amban me kita bilang petekka kabaya anten sigi murak-murak si dende sigi mag eyebrow awe lagi ne bang siluma dupa ini sab dumen isab bang me ngaleat-leat kabaya anten suwe me beng di bang kita bi me bangsa Abu Bakarin na demikianen me dendehin mabayar wa pisab sia sai ine binis sarawe si Abdullah ibn Abbasin inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li mabaya ku pe inne magpangari-ngari magpahamut-hamut magpabengi-bengi mag-perfume mag-lotion para si andaku kue du isab kabayaku si iyehin suwe iya magpangari-ngari si aku atawanen magpabengi-bengi atawa ine pelai mananen duk isab gay maglugi laba dumain isab kaame bangsa patimain pegetian ya pakale-kale dumain isab mian bisan du tebia sa luune me magbangkat me tapingin atawanen me dusingin atawanen me sepunin tebia ngadumain sai bangwe sai kahalanin nadakam ulali bangwe miha situan lo namba pengeluak kaam ada kala sabab sai nasuwe bang iya hininang tendi kue ari bang iya hininang tenbi kue hininang si Abdullah ibn Abbas ilek katwe ne hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin iya kahapne si mea si guain demikian dan siluma insyaallah subhanahu wa ta'ala sanyang kita bi amban pagluma-luma te sampai si katapit-tapiten bi sampai kemon bang sesuku bangsa Fatima sesuku bangsa Abu Bakar me kelelahan kenia ngahinang responsibility ne kenia ngahinang kapatut ne gahit kita binya sanyang sumeguanen pegge keekahan amban kita bi magpasagad niya pe makapagpain magbelayan dumen hinangku asal hinang me dende iyan way pa isab kusuway pili dumain bisan duin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpain Aisyah hininang ne silumain hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam silumain kue du isab bang petek kahinang me dendehin maknanen ilain nabangan me dendele bang petek ka megkosok me lalay bang petek ka ien nabi ne patut ilek katwe tebi nasubay du isab kita bi bang petek kata hati si me karendehanin da isab kaam me karendehan lo seukat nei tasabut ko kaam ngending ne teigemin mag number 4 ni sab kaam siluma dumain sai bang tekite bin samian elabin inelai meg huletek meg indaginis si kusina dumen isab kaam meg mian indaginis nepak hadja saien mian pasagad terau pinainian dumain suway tabangante demikian dan kita isab lelahin nasai du isab ketinen yebe peinde si bahasa Anggalis give and take dumen kesai kami yang menyukailu
Me amban ien me pungtina si agama Islam bang arara tumaha ne ien ay belutanun biku. Dakon binaku pahali. O kau niya lume kinaru ne mian umitenggetangan sa kami atawan bisan sa kami message atau akan text awe na pahali sa ku. Ien hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ien kapanabutan iye manjarihan kanet kemun mian bangsa sukuru bangsa muslimin si entero dunya asal sinabut sabut iye we sabab iye me ta hinang nele nakite bi mangangakun kite bi nuhut si iye nuhut bakkas ni na ina isab panabutan kita hindi bang ente si sinong binahadjaan kita bi atawanen inanduan-duan kita bi. Me umat Islam mian terisara ko si kaamyan in sini hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duk me sahabat ng bang PTK tege contribution niya lai. Ye pente me kibaru sahabat me mahadje sahabatin. Demikian nen hinang ne silumain duk me kaandahan nen tapi secara ku isab si kaamian ien mabayar isab singurante mabayar isab lekatte we yu ko niya suse we kada yang lu suse mian ne umat Islam ko itu hinang akate si kaam bang ina na isa bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam te hinang ne dan rahaw pente bang me magsambahayang re asa ketewhan di kemon ga niya paek kasambahayang nen bang turya ta bulak dunya amman panghu te bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk me kasahabatan nen bisan pe megine tegi asal lella siye bang lellahin duk dende siya bang dendehin dumen kue itu niya ne meg lella sa te biasa niya ne sa bang dendehin meg denderende sa amban ien asai me pungtinai si agama Islam in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahalannen duk me sahabatin tabisara kune duk silumain demikian nen suwe bang mabaya sa ka magpataha atau akan pinaek kaien na sedi lewsa atau akan sedi sangem tau iye magmakanat tau magabahi tau iye mian siluma antag-antag peluuhan ne tehinang suntuan hangkan hepisab akasin Allah subhanahu wa ta'ala siyehin inakahan kitebi inna arsalnaka rahmatan lil alamin etinen rahmat iyasin katilingkal alam antag-antag peluuhan ne tau iye magpaa abahi sawe nen me sahabat sawe nen me mabahiin tau iye maga demikian nen makanak sawe nen na iye ruisab hangkan hadam buah elew lumengan iye takite we ne nakanak dukka nabang kite ien maka kite me sai bang peteka pinasehan pe bang peteka inudji pe napeggein Rasul sallallahu alaihi wasallam keteuhan bibang ina binisarane sinakanak mian mesuse mian sinakanak iye mian iye ien kue pinain kulay tau magmakanak tau magabahi tau bang ina hininang silumain as tau hati si ine kahalan menakanak mian niya manuk-manuk ne uus manuk-manuk nen na tao na bang may makanak agi ako tasulay ku magmakanakin biyak sa kumeglepas biyak sa kumegbitayan biyak sa kumagmanuk-manuk biyak sa kumegkulungan asal sin na kubang tege manuk-manuk ko sa ien takita we na suse tege matay manuk-manuk nen na Rasul sallallahu alaihi wasallam
tanda kahap ne si ine ne ginisan pa inne we keu ian toto bangko ekite si suse pegge mate ma faala bikan mian ine we keu ian suse pegge mate manuk nun sa ien tanda sin pagkaane tao magbuo nakanak du hangkan hep isa patut tinang suntuan pegge dumen ne hadja ien lasanen sampai makabisar pa iya si dembuah hadis ne ana wa kafilul yatimi kahatani wa asyara bisababati mian aku pein ne duk mag-ipat mi anak iluin duk ninyas ne ye duk timbo nen duk ye dua tangan nen sayen ge ketahan ko bang ine pesunuk si timbo inin ge ketahan ko yakan nen ini tek saya di yakan dembo inin timbo kapalu timbo inin dua ni datuin kapalu pesunuk si kapalu datu king okay, ninyas in Rasul sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati wa asyara bi sababati duk ninyas iya samian duk iya ne kapalu duk datu nen aku pein ne duk mag-ipat duk ne malasa si me makanak iluin atau makanak iluin si dem surga aku sain kahalan kami hatinen magtapit siye magtuhod siye tapit siya lay dalam surga nabang niya ka amluu mian saddiya patapit si Rasul sallallahu alaihi wasallam suway kite bi mian ninged matuk sin kakahinang nelay ine mian sali dumakanak abahi pinag-addatan we ne hangkan hepit isabiye binantu we kemon ummatin dape ke we kite bi muslimin bisan siye me Kristianin bisan siya me Quraisyin tagna binantu hep in Rasul sallallahu alaihi wasallam wede binantu wede qabla nubuwati wa ba'da nubuwah as-sadiqul wa'dul amin binantu wede subay tilawin we ente siya sinduhin gak mag-iman gak magkahagad gak magparatsaya si Rasul sallallahu alaihi wasallam bu sai tahati wede in pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sali du before ye nabi du nabi na iye sampai kamatayan nen uhe ente sabab pegge niya takabbul sinduehin makapagpain pa si oras lay duk makatali si oras lay naway pebe isab iyan hinang nabihin dehu iles sutan du kami tiya ne kami di si Abu Jahal di si Abu Lahab madayahanin, mabasagin, maikasinin, maikaalatanin, gak kami hinang nabihin. Way, nakanatian hinang nabihin. Makna nente kita kabul siye, masaleh. Nakatewan we te bisipat magtakabulin. Hap magmaksiatin niya oras ni inampun Allah Subhanahu wa taala. Daan bang magtakabulin. We pegge si iblis. Sakay ya magtakabul tuju Allah Subhanahu wa taala. Sa inge pesuzud ku si Adam. Bu pinapanjari iya amban bohe atau pinapanjari iya men amban tin. Maaf. Bang me kapapuante ngisane pinapanjari amban ampat hinasil. Peinde pen me kapapuanin. Suwe bang amban Quran pinaaka min tin min hamain masnun. Ek mian yulu dalam Quran yulu pangaka Allah Subhanahu wa taala pen si iblis saingge pasujud ku siye bang bilu pina men amban bulak ye pina panjari bu aku amban sahap-hap ne ku pina panjari amban ebut amban ien pinaglaanatan wa Allah Subhanahu wa taala si iblis we tege pagtakabul ne panjari amban aku ne memisarale dukaam na bang niya dapat asal takabul inin daateed dukanan tebi amban dalam pengatian tebi. Me umat Islam. Pegge asal gay kita bi pinase ku Allah Subhanahu wa taala surga. Bang atat kala niya si kita bi iye mian sifat inin.
Taedda tenbi insifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam peg pemeriawa ne si me sahabat nen si me makanakin luk si me luma ne pagpahap-hap nen hangkan daki tebi ulali bang we sinanggupan we Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akan promise sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan bang sine kaam maha pangaddatan nen kaam ne iyu matapit si akuhin lai tegge tehinang we ne ke mondah kita bi ulali bang we kita bi tapit si iye bang we mian tapit me maha pangaddatan nen laku palangainen si Rasul sallallahu alaihi wasallam tabut lesi el kiamat tegge asal tatali we te tapaham we te tahati we te asal mahap si aahin mahap pangaddatan nen ga niya iyu aspel si iye aman sa babanien niya pelai baya patambaku keteuhanku songsong lalem ne bahangi manggana loang nen ekka ne baya pairep ekka ne baya lagsuk we itu nelay dakam su segeru ku magpataha ne niya hadjarem buwa pa matebteban ku iye maghapen si Rasul sallallahu alaihi wasallam si zaman ne tanda kahap ne dembua elew ngite iye abahi mian soosa magbuo me bangkan ne hatu bakas nabu bang me abahi lay sikite ngelutu pe mimbit pe ekka bangkan ne nadi si Abu Jahal inin pinaempayaman hadja wede abahiin mehutu pinasaihan pe ubus bakas inakahan wedi si Abu Jahal andang abahi miaan oke opende bahi bang niya mian mo kau megbisara atau akan ngendakwahan kau alennen Muhammad dakeu kahagad aputingan niu adustaan niu i akare si abahi miaan hawa penge jingkire Rasul sallallahu alaihi wasallam masalay lamud ne mian kanga-kare si me mahadjana den bang kami nakaakaan we Muhammadian ay dakam kahagad aputingan niyo agay hap laat kasuddahan nen nandang mian inesep boy abahiin den boy law takite Rasul sallallahu alaihi wasallam abahi mian magbinuhat po Rasul sallallahu alaihi wasallam pilih si iye pegi asal sambatan derupain hanunut iye malasa iye rahmatan lil alamin ga ne iye samian medtali pe bang ine hininang nen malengkan nen pilih ne iye na bang kwe te bisaraku si kamin si kontribusyon ne si me sahabat nen demikian nen tu si abahi inin niya ruisab pinekite uwe ne si kite bi supaya talekat te bi kontribusyon ne si abahi inin bahi peine aku ne mimbit ne iyan aku ne moone tabangante ne keo napegge so sa abahiin mian ek kabinimbit nen niya pe ilutunen niya pe tinepik naga ne so sa mag iya magleman-leman pe tengurung ne we ne sa iyan pegge asal ikhlas tu sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam manabanglay awe iye padja ke ulalian kun si me bangsate kue itu aman me bangsa Fatima atawanen me kelelahan bang patekka magtuhut duk me metettoa atawanen magdugpak duk me abahi na kue hininang de kue hininang di si Abu Jahal lay te biasa masihan abahiin atawanen ngelimut-limutan abahiin atawanen ine nelai mente pikil de kwe seke ula-ula iya hininang Abu Jahalin nabang megtutuk metetolong petekka lagi ne si ina atawakan si amma atawa mian sine me abahi bahi ne bisan do akante kyo megbimbit ine ne ge bisan te pikil we si
bangsa Patimain atau bangsa mian Abu Bakarin. Pinasagaran akahante keo. Wei pegge leman bisan mapaabay si iyehin. Pegge abahi ne. Ada kala pene abe kui tekite we labkun. Tekite kui hanikun. Megtuhut duk mimbit inin. Iyene akahante ka ang pagkayaanin sa hininangin. Hirang mahapin. Bune bang mian hinang indaginis, hinang pagmaksiatin, gayleman. Awe gayleman. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, takita we ne abahiin, binuo we ne, mian binimbit ne we ne sa tinabangan abahiin. Napegsong tek ka ne siluma, iya hawa kahapnin, ien mabaya, kinain ko insini mian mabaya kita bi magpaek ka, gay kita bi mabaya kulang, subay bang paing nga ekka. Pagtek ka na sa miyan sibing lumaabahiin, pagyabakas kasi saan, wari si Abu Jahal, si Abu Lahab, pene ototo bang kwe kita si, niya peine, panesa ako, bupeg tekite tekew ahatul, tekite tekew ahap, nasi saan tekew isab, yuko pene niya inalinan Muhammad, bangan daawahan kau, atawa mo miyan ngampen kau, numba si sedia man sinumbate bi inin narapen kyo kahagad dakyaw nuhut iye aalaat ko kesudahan nelo aaputingan ko kehemon ne sinipat we abahi mian pegi asal ses sa isab we mian Abu Jahal si iye manjari inahin ng Rasul sallallahu alaihi wasallamin pagsakay takale we ne dumain akahante kaya nenge nga hawakan uway be kui sinai we di si Abu Jahal bahi dumain ketewhan ni bang ine tanda pagkahapnen asal hangkan du isa binantug dalam Quran rahmatan lil alamin bahi aku nehet itu Nabi Muhammadin naus akahante kaya touch si bahi no we kwe mian meat ni akahante kaya wabahin. Sumian dumian sinakahan ko si Abu Jahal we bang niya inilay Nabi Muhammad nganda awan ako atawa ini we laat kesudahan ina kyo tiya hati Muhammad itu siya di si Abu Jahal palabe kuen peseseham de kuhadja ketere ne kumek binuhat meg mian ngelutu pe nepik pe mimbit pega kubisan tinabangan we de bu iya hati pene Muhammad itu inakare maknanen pen abahi mian asal sia meputinganin sia malat kesudahanen bune bang kau toto asal kue itu penne mian kahalad ku bang ine pinainnun duk meg iman ku si kau kahagad ku duk nuhut ku kau pege baliktad kabaliktaran hati inakari si Abu Jahal si akumin amman sababan ien hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patut nei pengeddoan tebi sintuan. Dumen pe bang misa, kekehinang ni hadja, paasik akahante kyo me manusiain mag-agama si agama Islam tekite we de pagkahap ni aahin. Suwe bang payam tebi kahalan sin kwe ituhin nambahi akahante kyo manusiain sinduwe tebi asa labi luba nin bang sa kurustianin duk bang sa sinduhin mian patala amban Islam kesinduyan nakesinduyan paasek bisab si Islam suway bang iye me siye kinatauhan dan kahalan me muslimin ga siye binasa we de kahalan sin Islamin iye pinain kumapatala amban agama Islamin pegewe gai tekite kue itu pinegwa te kue ituhin me muslim ko ituhin te biasa mian kehemon kalatanin amban peg kutitumbi amban peg koto-koto amban peg mian kajabuhan payaman bibang antag lahat melemmiin lahat me muslim yu kenyaan nelo bang antag lahat me malanuin lahat me Kristen yu malanuin antag nesesa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sikitehin bi an-nadhafatu minal iman manjari amban isab gay amban isab paasek sinduehin pegge sai mian tekitere kakahinang me muslimin payaman bisi Quiapo Manila muslim ke kan melehin muslim
Paiman di si Tandang Sora, mian Manila, Muslim ke kan melehin. Suwe bang paiman di pisi me Makati, atau akan pisi me mian lahat me sinduele si me bagyo le atau antak-antak ne, ilai melisinin, bune bang lahat muslimin. Weh bekite, tinaikutan we te memedegan yene pangadatan sini Islamin. Menjadi bang me siya wisa me kurustian me kafir tabasare iye poonan sin Islamin siya iyo mapasek si Islamin awe so gak siya maya melaku palangay ten iye bei me mahak panalinen mahak pemikilnen dumain kijut kuhibar ten pinayam den malaingkan nen iye akasin Islamin sai menjadi in Rasul sallallahu alaihi wasallam pangadatan mei hajja angkanda kita bi ulali bang we si zaman metuulay piye Yahudi paasek meg Islamin sabab pangadatan ni ruhadja piye isab me bangsa sinduhin paasek ka agama Islam di si Bilal, di si Suhaib, di si Salmanul Farisi dumain sila me Arab sumegwa nen pegge tekite we de in kahap sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duk me pangadatan nen paasek siya si Islam. So ko ito kausap ko miyan me tilaw bi atawakan me mian discuss bi karu isa paasek si Islam. Pasong si bahu matekkalu. Awe ka paasek si Islam ko suway ko neta sambat lay me umat Islam ien pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya kita bi magpaekka na bang pinaek kawe te bi sambayang ten bi tahajud ten bi puase ten bi pagzakat ten bi pagsadaka ten bi koneksyon te bi ka Allah subhanahu wa ta'ala subay du isab paek ka te bi pangadatan te bi mahapin supaya kita bi tapit magtapit duk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si elew dembuli si elew kiamat si elew pegtumbas di alam surga insyaallah aman ien magmaap sa kam si aku kuene sinambat kemun sini miaan gak kuien piri parau andang sambat guruku Ustad Rida kusain iu pekelu iu pehatu aidinen karole pakale-kale dasa ngending tengenen asal guruku iu dumen i pagpangending tenge benal den asal kaso sa tedok ku amban iya pangajian alhamdulillah asal ga ien piri parau sumegwa nen pege mabaya hadjaku ekka iene amalan kun kue sinabut kuin sini panagnaanin bang sinhep sinduhin bang panali den bang magsadaka ngekulang iyan nabune bang ilmu bang pangakano bang tatatbikno dumenyo janan ngekulang subay nga ekka na ihep i puntos kuin siniin bang pain nga ekka in iene amalan tebi inin sali do pangadatan tebi sali do koneksyon tebi tuju ipun koneksyon tebi tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang pain inin nga ekka dok bang pain isab kitebi dembua ellew ambanan tebi dunya inin inanduan-duan kitebi sinabot-sabot kitebi si kahapan da isab bang binahadjaan amanien murasa kitebi megkesuwa pabalik bisan sa pain si Beliu kue sambatan si Alton Angeles maid na ku si Kaam maapun bikubang niya lai tewa mian Kaam si bisarakulay tewa Kaam si bisarakulay na dumen ien kungama